Omar radıyallahu anhu bilesizler mi Omar kim bolgan? Omar Peygamber aleyhissalatu vesselam dua kılgan Allah'ım degen. Eki Omar'dın bürösü menen İslam'da aziz kıl degen. Mekke'de şunday ezip salgan musulmandardı. Oşol kezde dua kılgan eki Omar var degen. Ekönün bürösü musulman bolsa Mekke'de musulmanlar genen жүрүp kalat deydi. Batır bolganda bularçı. Ona iman keltiriptir, musulman boluptur dese Mekkeliklerden bardыгы korko turgan darajada batır adam bolgan da. Bürösü kim bolgan? Abu Cahil bolgan. Bürösü Omar ibn el-Hattab bolgan. Paygambardın duası Omar ibn el-Hattab'a tiygen. Omar musulman bolganda çünkü musulmanlar birinci jol açıkka çıkıp namaz okugan. Şunday adam bolgan Omar. Peygamber aleyhisselam aytkan, Omar жүргөн köçөрөн şaytan жүрбөйт деген. Omardın atın ukkan kezdе Rim imperiyasının padişası korkkan eken, titregen eken. Omardan. Omar gel atat, bilesizler mi? Peygamber aleyhisselam otursa, ayaldarga sabah ötüp atat da, sahaba ayaldarga. Peygamber aleyhisselamın aldında alar yüzün açıp, ança joluktарын түшүрүп, betlerini açıp oturadi eken gelen. Sebebi Peygamber da alçı. Sağa mugalim, sağa ata katar. Anan Abu Bakır girip geledi eken. Abu Bakır girip gelse, bayağı ayallar деле өзүн дагы жыйбайт экен да, отура берет экен. Abu Bakır өтө жумшак адам болгон да. Кийин отурса Пайгамбар алейхиссалам эшик такылдап калат экен да. Ким десе, мен Омар дейт экен да. Дегенде отурган аялдар, баягы отурган аялдар дароо этектерин жыйып, жолуктарын салып, түздөлүм мынанда отуруп калган экен. Омардан корккон да. Меккедеги сахаба аялдар Омардан корккон, Пайгамбардан коркпогон. Пайгамбар өтө жумшак адам болгон да. Омардан бардыгы корккон да. Эми карагыла тургандар. Ушул Омардычы bir kiçinekey bala bir söz menen ыйлатып коет экен, коркутуп коет экен да. Эч кимден коркпогон Омарды bir kul gelip же bir bala gelip bir эле söz menen коркутуп коет экен да. Омарга келип туруп, "İttaqilla ya Omar. Ya Omar Allah'dan kork" dese, Omar turgan жеринде кат калат экен. Кыймылдабайт экен. Ыйлайт экен, bir adam gele Omar Allah'dan korkmay kaldın sen dese, turgan жеринде катат экен, коркот экен, ыйлайт экен тугандар. Demek Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytkan momundardın arasında kim Omar girer eken? Omar girer. Allah'ın atın ukkan kezdе korkot. Ыйлайт. Biz giret ekenmiz tuganдар? Yok, bizde biraz gümen var. Şek var. Bizge dağ var hali. Bu momundun birinci sıfatı.